ورزقتون وتمتعه في عاطم یا ربا محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل تبارک اللہ واحسن الخالقین لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا سید اللہ یا حسین ابن علی ادرکنی صلی اللہ یا امام زمان علیہ السلام یا حجت القائمات یا وہاب یا جلیل یا رزاق یا عزیز یا فاتر اللہم صلی علی محمد و آلہ باواز بلند صلوات کر دو کیڑی شاید اعلان کرنا بلند صلوات پڑھو جتنے آواز یقیناً صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے جتنے تشریف فرماؤ عزادار بزرگ نوجوان سید امتی امیر غریب بلند صلوات جزاک اللہ دعاواں دی قبولیت دی جادہ نام ہے مجلس حسین اس حسین دا دربار ہے جیتھے لوگ پریشان ہو کے آندے اکبر دا بابا مطمئن کر کے بھیج چھوڑیں گے فضیلت حسین دی تائید کرنے والے لوگوں جڑا بندہ عظمت حسین تے نہیں بولیں گا حسینی ہو نہیں سکتا کیونکہ اللہ دی کائنات تے آدم تو گن کے محمد مصطفیٰ تک محمد تو گن کے سید ادائی دے دیہاڑے اور قیامت دے آخری لمحے تک کسی نبی رسول پیغمبر دا فرمان نہیں فقط اکبر دا بابا اعلان کر کے پیا دے خبردار او بندہ نہ گھبراوے جیندہ کائنات تے کوئی نہیں ہوندہ میں حسین جو ہوں کوئی لمبی چوڑی مجلس نہیں میرے بعد میرا بزرگ ہے ملک علی عباس صاحب انہوں بھی پڑھنے انہوں دا اعلان بھی ہے بھی انہوں دا اعلان بھی کر چھوڑو اور دور اعلان میرے ذمہ نو بھی کر چھوڑو دے بعد تبرکن غربت آل محمد عشر محرم والحرام بشرط زندگی پہلے تک گجران لے سوئی گیس روڈ امام بارگاہ فاطمیہ حاجی اکبر علی صاحب تشریف فرمائن بشرط زندگی عشر محرم میں ان سے پڑھنے اور اسے مقام تے بامقام لودرہ عشر محرم 9 تو 10 رات میں پڑھنے حاج صاحب کلو 4 تو 5 پڑھنے اور اس بعد مظفر پورے امام بارگاہ جڑا مرکزی ہے بیریاں علی قبرستان دے نال اس سے میں 10:30 تو 11:30 پڑھنے بس جتنے بزرگ نوجوان تشریف فرماؤ عقیدے بلند کر کے اگر وجود طاقت ہے زبان دی گیرہ کھلی ہوئی ہے بارہویں دی عدالت ہے غازی دا پار ہے حسین بادشاہ دے نوکر تشریف فرماؤ ایک ایسی بلند عبادت کرو کہ حسین بادشاہ کربلا چھوڑ کے اس کربلا چاہ جاویں باواز بلند صلوات پڑھو جتنے شیعہ تشریف کوئی آواز بلند ہے جزاک اللہ نعرہ تکبیر سارے بولو پچھلے انہوں اللہ دا نا یاد ہے نعرہ تکبیر مل کے بولو نعرہ رسالت جوانوں دور لو نعرہ رسالت غازی دے پارے دلے بولو حیدری بولا درارا حیدری
بابا دے بلند صلوات پڑھو جتنے بزرگ نوجوان تشریف فرما قوت الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الصلاة والسلام أشرف الأنبياء والمرسلين پڑھو صلوات صاحب چایا جوال میرا سیدنا وشفینا ابی القاسم الذي زينة المسجد والمنبر فاتح يا بدر والحنين بير الله مجد الحسن والحسين على علي ناري حيدري الذي سفرا بيدا وليعبدا مريضا والباقرا صغيرا وزينب زینب کے شان بجوڑتے وزينب أسير في الكوفة والشام ركي جان أكبر دي ترائے کھندے جی بسم اللہ جوان گو پہ امر نمک سے بسم اللہ نوکر سید جی نوکر رات ہو گئی میرے تو پہلے سیدہ اکبر دی جوانی دی غربت پیا پڑ لو اے لگے آلے اکبر وہاں سونا ہائی انہیں آخری گل کی تھی
جڑے لے بھیرا مرو اندے بھیڑا لاش تے آندی شیرا پہنی ہے کیونکہ بھیڑا دی حسرت ہوندی جتنے جوان بزرگ نوجوان بیٹھے ہو سید یا امتی غریب یا امیر اکبر نے نوکر آؤ ممبر حسین دے کھڑ کے باوجود کہ رات دے ویلے سونے اکبر دی شادی سنا ہے کرنے والے لوگوں کیا اکبر دی ماں دی حسرت نہیں جو اکبر شیرہ پاوے بولو میرے ماں چلا دنیا دے کہا میں نہ رو کہہ دی جان کے شہر چونے نا کسے جوان دے سیدہ دا ممبر دی قسمیں شہر والے لوگ استقبال کریں دے فلان دا پترے فلان دا بیرائے اتنی شان و عزت دا مالک اتنا استقبال کریں راہ دوے لئے پنڑ دی کوشش کرائے اپنے دور دے محمد دی جانشاہ میں جائی کیڑا جوان بزرگ جڑا ہاتھی رکھ دے اکبر دی غربت ماتم نہیں کریں دارمان نال پیادہ رکی جانجے اکبر دی ترائے گھنٹے ایک شام والے شہرات جڑے بزرگ بیٹھے ہو نہ کوئی بادل جنہوں نہیں رو بڑا دا غالی تو معافی منگے جڑے اکبر دے نوکر بیٹھو بسم اللہ نہ آیا کوئی بادل اسمانات لچھی بے موسم آدھا پیا کچھ پھولے برسائے انہا عورتوں نے راج گھوٹ اکبر دیماتے تھی خون دے وچ ہائے وہ رنگین گئی اکبر دی کو بھرا جی نوکر سید جی بابا میں نوکر تھی خون دے وچ ایسی کوئی جنج دکھی وے جڑی خون دی ہوئے تھی خون دے وچ ہائے وہ رنگین گئی اکبر دی کو بھرا اتنا موج دے علی مجلس بن گئی سارے دن دے چھکے لوگ جی نوکرہ کاج پھولے برسائے انہا عورتوں نے راج کھوٹ اکبر دیماتے تھی خون دے وچ ہائے وہ رنگین گئی اکبر دی کو بھرا شالا جوانی رجمانے بس نگاہ میرے والے پاس کرو سارے دن میں تھکے لوگ لادار بزرگ نوجوان تشریف فرماؤ دعا کردہ کہ مالک تو انہوں کہندہ متحاج نہ کرے اللہ بانیانی مجالس میرے برادر چودھری قمر عباس کا انہوں دے بیراں دا اور انہوں دے دوستاں اور انہوں سیدہ دا جنہوں نے ذکر دے جو کام کیتے مالک انہوں دی توفیقات اور اضافہ فرماوے بس اکبر بہت سونا ہے باہمیں تھوڑیاں بنے آئے کیتی سوڑی نے میں کہ اکبر بہت سونے کرنی آئے پوندی ہے تو اکبر دی ماں تیرے حق کے دعا کر چھوڑے سی سید آدھا وقت ممبر تے پیا تھا بے اکبر بہت سونا ہے لائیو قرآن میرے سر تے رکھو باوجود ہو کے ممبر رسول تے کھڑ کے اولاد صدر غازی دے پارے تلے پیا دے آدم تو گھن کے محمد مصطفیٰ تک اور بزرگوں محمد تو گھن کے آج دے لیارے اور قیامت دے آخری لمحے تک سید آدھا ملک الموت کہنوں نہیں پڑ جائے ایمیلے بہ کے ہوئے روندن جنہ دا کوئی نقصان ہوندے میرے بعد میرے بزرگیں یقیناً شہادت پڑھسن تے شریف شریفہ دے جنازے چھوڑ کے نہیں ہوئے بے ہائے کر چھوڑا ہے ایمیلے بہ کے
اوے روندے جنہاں دا کوئی وڈا نقصان ہونے پیر مظفر شاہ جی ود پیا دا کوئی بندہ ایسا نہیں جڑا زبان نہ رکھدا ہوئے کرنی ہائے کمنی ہے میں کہ آدم تو گھن کے محمد مصطفیٰ تک محمد تو گھن کے آج دے دہاڑے تک اور آج دے دہاڑے تو لے کے قیامت دے آخری لمحے تک ملک الموت سوائے ایک مقام تے ایک ہستی تو علاوہ کہنوں نہیں پرچایا تو ہائے نہ کریں تا مقدر دا گلہ کریں سیدہ ممبر دی قسم کہڑا ویلا جڑے اپنے دور دا محمد بھائی دے گھوڑے تو لچے نا کیوں شرما کے روندے بیٹھے ہو بھاویں جو اللہ دا مقرر فرشتہ ہی حسین دا موڈا علا کہتے اکبر دا بابا تیرے اکبر دے وڈے ارمان ہیں واہ واہ بھلا بہت سونا آئی حسین دا اپنے دور دا محمد ہر ماں بھین دی حسرت بھرا جوان ہوئے بھرا شیرہ پاوے یہ گل ہے لے او قرآن میرے سر تے رکھی ہوئے لائی مدینہ محمد دہائی نا سعید آئی آلیہ سین دے کلو ہاتھ بن کے دی بی بی اجازت دے میں وطن شام کرو بنیا کوشش کرو جڑے عزادار بیٹھے ہوئے 10 یا 12 منٹ تھی میری مجلس آواز آندی ہے بی بی اجازت دے میں وطن میں سیال کوٹا نے وطن دا لفظ ہے بی بی دی آواز آندی ہے وطن بہوں پیا رہی ہے تھوڑے بندے آئے کیتی ہے ممبر دی قسم نیڑے لیکن وطن بہوں پیا رہی ٹھڈا صاحب بھر کے سعیدہ دی آواز آندی ہے بی بی وطن وطن ہوندہ ہے توڑے جنگلی کیوں نہ ہوئے کیری سونی اللہ تیرے بچڑیاں دی زندگی دراز کرے جڑے چٹیاں داڑیاں لے بچے ہو آواز آندی ہے وطن وطن ہوندے توڑے صحرائی کیوں نہ ہوئے دو گلہ سن لو دے بعد دو وین میں نے ممبر دی قسم بی بی دی آواز آندی ہے فانی میرے بھیراواں دا سلام کرا ٹر پئی سعیدہ کتھے آئی جتے نوے بھیرا بیٹھے مولا میرا سلام ہوئے اکبر دا بابا سلام دا جواب دے کے دے سعیدہ بھیڑ تیرے سلام تو انج لگ دے جی میں وطن تیاری ہو گئی ہے سیدہ دا وطن دا لفظ ہے آدھی بی بی ویندی پئی آئیں تے تیری بھیڑ بی بی سین زینب علی آکھے اجا نہ من کیوں رات دے ویلے پردے دار بی بیاں گھر تو بہر قدم نہیں رکھی تیری بھیڑ آکھے مانی میرے بھیراواں دا سلام کرا باقر ہندی دا جملے او پہ فرمیندے ہیں نا بڑا 1000 دینار میرے امام دیتے تو ٹر دے ویلے اکبر دے بابے ایک گل کی تھی میں دیکھنا چاہنا کیڑا شیعہ جڑا ہائے نہیں کرے دا غازی دا پر ہے ہائے ضرور کرے آدھی ہے کیا آکھنا چاہنے سید دی آواز آندھی ہے شریف اجڑ ویندے شریفہ دے وقت آویندے میں حسین تیری منت کر کے بھی آدھا ساری زندگی قیدیاں دا تماشا نہ دیکھے واہ بھائی بھلا ہوئے رل مل کے مگانڈ ہوئے تا کربلا بن گئی نہ تھکڑ علی قوم شیعہ بس وین سڑا ماں ہون روندی ٹر پئی آلیہ سین دے کول آئی بی بی دی آواز نہیں ہے سیدہ روندی ودی ہائے کرنے لے لوگوں آدھی تو رومڑ دا پوچھ دی رب نے آنے میں جین دی کیویں واپس والے خیرے آدھے دیتا بہن کو جینے لیکن آخری گل حسین جڑی میں کو کیتی ہے سمجھ نہیں آئی میں نے آدھے شریف اجڑ ویندے شریفاں دے وقت آویندے قیدیاں دا تماشا نہ دیکھیں خیرے بی بی دی آواز نہیں ایک وقت آسی تینوں اس گل دا پتہ لگ سی اما فی اللہ جی جلدی کر ون چراغ چاوا رات ہو گئی پنر دی کوشش کرائے جڑے دھیاں بھیڑا نار رلا کے مجلس حسین اکبر دی شادی سنن ہوئے ہو میں نے ممبر دی قسم چراغ جڑے لے قریب ہے جڑے چٹیاں دہانیاں لے بیٹھے بھائی غلام آباد جڑے چٹیاں دہانیاں لے دھیاں دے پیکے بیٹھے نا پیر مظفر شاہ جی چراغ جو کھول ہے اکبر دے پالن والی ماں دی آواز آندی ہے اما فی اللہ چراغ زینب دے چہرے دے قریب کر اور جڑے جوان اکبر دے مرید بیٹھے تیرے ماتم کرن دی قسم جڑے لے چراغ قریب ہے راجر نہیں اکبر دے پالن والی ماں اونچا وین کر کے آدھی سیدہ بھیڑ ہن غور نال زینب دا چہرہ سجاڑ لے آواز آندھی ہو سکتا ہے کوئی ایسا وقت آوے تو میں نہ سجاڑ دے واہ 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 کوشش کرو جڑے عزادار بیٹھے ہو سکتا ہے کوئی ایسا وقت آوے ایک گجڑی ہے یہی میری امانت بی کوئی دولت ہے چھڑیں دا نہ جملے آواز آندھی دولت زیور نہیں چاند چادنا بھلا ہو چاند چادنا چاند برکی جدہ میں زینب منگا دیویں ضرور ہائے کرنے والے لوگوں قیامت دوے لائی واس پئی سیدہ اس تو ڈھیر میں جلدی نہ کر سکتا سیدہ دا واس پئی سیدہ اجڑ گئی علی دی تھی رب نے بھلا ہوئی کہ سونی ہائے کی تھی واس پئی سیدہ
اجڑ گئی زہرا دی پاک تھی 28 رجب کو اکبر دی جنج لے کے ٹر پئی مدینے چوں جنجی اکھن سید آدھا تورے بچنے دی زندگی دراز ہوئے اکبر دی جنج کربلا آئی 7ویں دا پانی بند جلدی بھی کرینا نام حرم دا دیہاڑا چڑھے حسین اکبر دے سر دا صدقہ عباس دیتے قاسم دیتے اول محمد دیتے ہائے نہ کریں تو مقدر دا گلہ کریں حسین اکبر دے سر دا صدقہ سید ہوئی دیتے جڑا ماں کو وجہ ماں نہیں آدھا واہ واہ بھلا امید تو زیادہ 4 لفظہ دے بعد وین سناما جلدی بھی کردہ جوانو شام میں غریبہ آئی ہر بھین کو بھرانا الودہ پیاروں میں جتوں سید آدھے چھوڑے میں اچھو پیا پڑھتا ہوں ممبر دی قسم ہے ہر بھین دی حسرت ہو دیئے بھرا سیرہ پاوے میں براد سر تو صدقہ دیواں رب جانے کیڑا باز دے پارے تلے مجلس ہو زین ربے کے آئے کریں دے کیڑا نہیں سیال کو ٹلے مریم کربلا آئی شام غریبہ دی رائت آئی اپنے دور دے محمد دے سینے تے جڑ کے اچھا وین کر کے دی اکبر اکھ کھول تیرے کمیاں نو دور دے آیا تیری شادی دے ویور پائی کھڑیاں نسا بیڑ کو چنگے لگ دے واہ واہ بھلا ہونے بسم اللہ اللہ تعالیٰ ماتم قبول کرے امید تو زیادہ رو بچو ہی میں ترون دے کوئی نہیں بسم اللہ نو کرا بس یہ کو جاکھنا چاہنا اکبر دی جانج کربلا آئے چو چورو پئی بھلا ہوئی جوانی رہی اکبر دی جانج چوری سیدہ دا کربلا تو کوفہ کوفے تو شام صدات مومنین شام دا ملک دمشق دا بازار 71 سرسانگا تے سلام ایک سارائی جڑا گھوڑے دی گردن مانا دو رنگ دے قیدی جڑے ایک رسی اچ قید ہیں بازار دے وچ مرداں دا ہجوم مکاناں دیاں چھتاں تے عورتاں چڑھیاں بازار وچ سیدہ دا پتر جدا نام قاسم پہلا وین سیدہ دی خاطر پڑسا جڑے سید بیٹھو بزرگ یا نوجوان قبول تسا کرائے ماتم کرائے وین کرائے تورے مقدر دی گل ہے میں تے ایویں آکھنا چاہنا قاسم ڈٹھے جو 71 سرسانگا تے سوار ہے ایک سارے جڑا گھوڑے دی گردن نال دو رنگ دے قیدی نے ایک قیدی جڑا پانی دے بدلے رات بدل ہو گئے واہ واہ بھلا ہوئے حیرت دیوں گل منہ پا کے دے واہ میرے اللہ پانی روندے بہوں ڈٹھے نا پہلا قیدی جڑا پانی دے بدلے رات بدل روندے رب جانے ایدی مرض دا نا کیا ہی واہ واہ سونی آئے کرن والے جوانا رب جانے ایدی مجبوری کیا ہے جو اکھاں دا علاج نہیں ہویا سن سے پہلا وین سیدہ دی خاطر دو ہاتھ متھے تے رکھ کے دے قیدی میرا سلام ہوئے سیال کوٹے لگا ردب تے تسا نہ روو تو کون روسی کڑیاں دے مسلے تو باکر دے بابے اوکھا سر جائے سید دی آواز اندی بھلا ہوئی بدارے تین سلام آواز اندی میں کہ سید کربلا وچ میرے بھرا مارے گئے میرے چاچے مارے گئے ساڈا او مارا گیا جڑا ماں کو وجہ ماں نہیں یادا کربلا تو قید ہو کہ کوفہ شام ہے تو پہلا بندہ ہی نے ساری غربت تے سلامہ کہے رب جانے کی ہو جائے رنگ دے مسلمان ہیں جڑے سلام دے بدلے ترے نوکاں لے پتھر مریں گے آؤ اکبر دی شادی دے دو وین تیرے حوالے کرنا جڑے لے آکے پتھر مریں دے سیدہ دا پتر قاسم ہاتھ جوڑ کے دے ہیں کہ دی کیڑا جرم کی تھی جو جوان بھرا مارے گئے ہیں پہلا وین پیا پڑھنا کیڑا جرم کی تے جو او مارا گئی جڑا جا ماں کو ماں نہیں یادا سن سے وین اچھا وین کر کے اکبر دا بھرا دے صدائیو جرمے میری ماں دا نا بطولے بطول دا لفظ آئے جڑے سید بیٹیو دو قدم اگا ود کیا دے اللہ دے نا تیرا جاج تیری ماں دا نا بطولے تیرا وطن کیڑے لگے علیہ وطن لفظ آئے اکبر دا براد آئے سنا وطن مدینے اوئی ملے روان والے لوگوں مدینے دا لفظ آئے قاسم دی آواز آنے کہہ دیا مدینہ ڈھیر سارا اللہ دینا تیرا دا محلہ کیڑئی او جڑے جوان اکبر دے مرید بیٹھے اکبر دا براد ہے محلے بنی ہاشم اللہ گوائے موت ماتم کر کے قاسم دی آواز آندی ود اللہ دینا تے نسا حسین کو جان دے رل مل کے تو کربلا بن گئی ہے بسم اللہ ہر جوان پیا روندے ہر بزرگ پیا روندے بسم اللہ میں لوگ کرا آور دا مقصد پورا ہو گیا شرم نہ کرائے
اللہ گواہ دے کیا دے حسین کو جان لے اوہلے غریب کربلا دی آواز آدھی جی میں جاندا ایویں جاندا ہی کوئی نہیں میرے رومن والے لوگوں قاسم دی آواز آدھی کہہ دیا جو حسین کو جاندا ہوئے حسین دے دروازے تے لگا ونیا اکبر دا بابا تیرے حق دعا کریا تیریا کہہ دریا ونیا اوہلے سجاد دی آواز آدھی یا لکھم نہ دکا جدا میں مدینے گیا ہے حسین مدینے ہی کوئی نہیں او دیا بھیڑا نار رلا کے رومن والے لوگوں نے کیا دے اگر حسین کوئی نہیں حسین دی ایک بھیڑے جدا نالیا زینبے او جڑے بھیڑا جبرا بیٹیو قاسم دی آواز آدھی اپنی دیا بھیڑا نار رلا کے بی بی زینب دے کو لگا ونیا علی حسین تیرے حق دعا کریا تیریاں کہہ دریا ونجنا سیال کو ڈلے ہو زینب دا لفظ ہے جی میں جو جناب پاکر کرے ہیں اونچا وین کر کے دن سکم نہ نکا زینب اجڑ گئی ہے آواز دی علی دیا دیا قید وین کر کے میرے جوان بیٹھے ہو بسم اللہ میں نو کراوالا یہ تو نہ جانا زینب اجڑ گئی ہے وینو پیا پڑھنا سیدہ دائتے مجل سے ہی مقبین دیا قاسم بازار دا محول نیتے دے گیا دے کہہ دیا اللہ جنا چلا سا اے لوگ تے دروے کے حس دے کیوں اے لوگ کونے سجاد دی آواز آدھئے اے قاتل ہے نا او میرے اکے پر دے او جڑے شام سجدے آئے وہ پین سیدہ دے صادقے کل بدماشا کو دربار لویندے سید رو رو کیا دا کرے انہا لٹے آئے داج او انہا لٹے آئے داج شرم نہ کر جڑے اللہ دارو انہا لٹے آئے داج بھلو بھی اللہ گواہ امید تو زیادہ رو بیٹھو منبر بزرگاں دے حوالے کر آخری دو میں قاسم سیدہ دا پھارے پیئے یہ جملے تے منت پیا کرے نا رات جب لائے غازی دا پارے جتے جتے بیٹھے ہو ہائے ضرور کرائے قاسم نو رون دا جتے قاسم دی ماں شہیدہ دی آواز علی اللہ جلا جلا جا جنو کہے روائے رو رو گیا جا کرے ماں میں نو اللہ روائے جڑے آپ رات ود رو دے آواز علی ماں اللہ روائے جڑا خون ود نہیں رو بڑا نظر اکبر دے جوان بیٹھے ہو مرید اللہ زندگی دراز کرے آخری دو وین پیا پڑھنا سیدہ دی آواز یہ تیرے روان دی وجہ بھائی غلام عباس وین ہو پیا پڑھنا سیدہ دا جتے آلیہ سین دی کڑیاں لی مور لگی ہوئی ہے سیدہ دی آواز یہ اللہ دینا تیرا ساتھ تیرے روان دی وجہ کیا ہے یہ کیا دے اممہ ایک کہہ دیا ہی جیڑا پاڑی جو بدلے رات وجہ رو میں کہہ دی دے کول گیا میں کہہ تیری عقیدہ علاج نہیں ہو سکتا اور رو رو کیا نہیں کہ کرا حکیم ہی کوئی نہیں اور جنہوں اٹھی کے ماتم کرنے میرے پاس نگاہ ہوئے جنہوں میں کہ حکیم کوئی نہیں اما میں کہہ دل ہوا کہ چل میرے گھر قریب ہے تیری عقیدہ علاج کراوا اما علاج لفظ آئے غیرت مریض کڑیاں کنے دائے میرے پاس میں کہہ دے نصاب کر 80,000 دے من میں دے چجیں دی بھین دی چادر رہے آدھے میری بھین دا دار مٹی در کر ماتم لینا دا حسین دا حتمانت نوکرہ جی آواز جی نوکرہ بھلو جی سید میں نوکرہ جی بسم اللہ نوکرہ آخری دو مہین پیا پڑھنا سید عورت جی نوکرہ رو رو کیا نہیں کہ کرا 80,000 دے من میں دوئے جلدی چھوٹی بہن دے دور لے بندے کرا تلے ختم پیا کرنا رو پھئیے سیدہ دی آواز آنجے تائیں ٹھہر میں خود دیکھا ماجرہ کیا ہے منبر دی قسم کچی آلے وین پیا پڑھنا جڑے دردالے بزرگ لوگ بیٹھے ہو پان پھئیے مکان دی چاہتے آئیے گورا دی آواز آنجے پتھر ماری باغی دی بے سیال کو ڈلے پتھر مارا ارادہ کی تھے آلیہ سین دی آواز آنجے ہر کوئی مارے اللہ جنا سے تو نہ مارے
ممبر دی قسم اپنا نام سونے سیدہ دا مکان دی چھت لے پئیے عالیہ دا موڈا لا کیا دے کہہ دن بی بی بازار میرا نام کی میں جان دی بی بی دی آواز آنی جھڑکا نہ دے شریف اجڑ ویندین شریفہ دے لفظائے موت ماتم کر کیا دے تگل حسین کی تھی آئی اللہ جنا تیرا شاہ کہہ دن بی بی میرا پودر نہ چیندے تو ذات سید و وطن تو مدینے بی بی اللہ جنا تیرا شاہ اکبر کو جان دی یا کوئی نہ آخری وین پہ اپنا جڑے جوان بیٹھے ہو اکبر دل فضائے بی بی دیئے دیوے میں جان دیا دیوے جان دی کوئی نہیں کلمہ تجار پہیے سیدہ اچھا وین کر کیا دے دے اکبر نو جانی واتی تے گلدہ جواب نے کوئی خبر ہوئی اچھا جی اکبر دی ہمیں کو داسی کہہ دے فلحال کیا پیوں اکبر جی بسم اللہ میں نہ کرا کوئی خبر ہوئی اللہ کرا سیدہ اکبر دی شادی طلب بلائے 4 سالہ دی کہہ دے رہے جنہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ گئے رو رو کیا دی کھڑیے مہربانی کر اکبر دی شادی طلب چاہ سیدہ دی تو کونے مسومہ کریا دیئے میں چھوٹی پھیل اکبر دی اور میرا لٹا پھور بی بی آجے میرا نا سکینے اللہ